To mi deliš, stari moj, to je to. Pa kdo me zdaj kliče, kad tu jaz uživam, človek? Halo! Halo, pa kje si ti men, Pa kje si ti men, brat? Ma pridaj, takoj sem. Evo mene, 5 minut od Bleda, od centra, tu sam, evo mene. Jebaču ti mater, če si ti kaj razfukal. Ne, vse je u redu s tvojim autom, ne seri mi, ej. Kje si ti, kje si dobimo? Pa klej, prletu kafana. U Gaddafiju, po rdečih ploščicah gor. Dobro, može, evo me. Nisi mi folirao, Ej, vidimo se, brat. aj, čao, brat, dobro sve, aj, čao. O, mamicu ti jeb. Oj, cega planinarja, alo! Hallo? Hallo, Bist du von hier? Gasser, ja, Gasser sam jaz, ja, živo. Nach Triglavberge. Kva? Triglav, Mount Triglav is this way. Ja, peš moraš iti, peš, Triglav, ja, This way or ne, this kaj, way? ja. Danke. Ej, rabiš kaj za hat, maybe? Ich nicht verstehen. Ne, a imaš maybe en čik za brata, daj majke ti vsaj en čik. Ah, rauchen Zigaretten? Ja. Ti si ta naš Gasser-Arbeiter gor u Bauštele, ja, vidim. Deutschland, ja. Ja, Deutschland, Baustela, Gasser-Arbeiter, prav, ajde, pejď na Triglav zdaj. Ajde, gremo. Nach Triglav Ja, this way. peški, ajde. Danke, Entschuldigung. Danke, finke, bosanke, veš da imam usedat. Ni lahko danes biti gaser, majke mi, ni lahko, res. Jaz sem Aljoša Novak, jaz sem profesionalni gaser, zdaj že ne 3-4 leta. Meni je najbolj važno, da skos ide gas, to je prva stvar, ide gas skos, non-stop je gas. Tip ženske, limka definitivno. Razlika med gasom in limkom, nema razlike, sve su cool. Moji starši, moj mati je iz Buhina, a foter je na Jesencama još uvijek. Fake, pa to je sve original, brat. Ali s Turčila, z Nemčija, vse original. Oriđiđi. Moj perfekten dan. Jutri se zbudim, naštimam enega rasta ali pa buba koreli na zvočnik, da sliš cel blok, da sem se jaz zbudil. Potem imam dan gor pederušu, Adidas, trenerko i to. Grem na električni skiro, če mi kolega ne posota avta, grem na skirco. Vozim se malo kol, malo težim folku, malo se pogovarjam, malo se sprdamo, a veš, ide gas, to je to. I to zdaj sam hit posnemo, kad ni moj avto, da na okej narobe, a veš, pa to. A si? Oj. O ne. Itak nima pojba, džabe. Jaz poklicu moju asistenco. Kva ni signala? Ej! Kva ni... Jebeb ti ni signala. Pa kje sem jaz u ovi rupi, jer nisam 5 minut od centra Bleda, človek. Fuck, kva bom zdaj? Fuck! Človek Boži.